Sedenachi, milliy brenddan yangilik, erkaklar orasida keng tarqalgan muammo, tez hojatga chiqish, bel va qorin og'rig'i, kuchsizlik va quvvatning pasayishi. Bu oddiy charchoq emas, prostata muammosi. Prostamix tabiiy vosita, prostata bezini sog'lomlashtiradi, erkak kuchini qaytaradi, sog'liq uchun xavfsiz. Murojaat uchun telefon raqamlar 55 kodi bilan 513 99 99. Sedenachi, erkaklik g'ururingizni asraydi. Mashinangiz kreditga berishdimi? Аналар бір-бірімен қырылып бастады енді. Осы сәтті пайдалана отырып, мен ойыннан шығып кетсем, бір-бірін қырып болса, so'zini qaytib kelsem. Erka bilan To'xtar bugun Instagram sahifasida o'zbeklar bir-biri bilan janjallashib yuribdi degan mazmunda video chiqardi. Короче, сендерге өсек айтып берейін. Лидер авто деген бар ғой, вертолетші вертолеттен ұшатындар. Солар, в общем, біреуге ма, екі боецке ма машина бергенде, подарить еттім дегенде, короче, интернетте, там, инстаграмға. На самом деле, кредитқа оформить етіп берген ол, короче, ана байқұс кредитін төлеп жүр. Сол енді өз бизнесмендер мен спортсмендер бір-бірімен қырылып жатыр, короче. Жаным кіріп жатыр. Бірақ кейбір информация бойынша ана боецпен машинаға келіспеген екен да изначально. Типа кредитке шығарып берем, первоначалысын төлеп берем деген сияқты айтқан деген информация да бар да. Жаңа лидер автошы. Соны енді білмеймін да, маған бәрібір енді кім ол жерде прав, кім не прав. Қырылса болды, межі собой же. Bundan tashqari Bobur Abdulazizovning Malibu avtomobili ham kreditmi degan savolga Boburning o'zi javob berdi. Nimaga yaxshimisizlar? Korotchi, oxirgi video qo'ydim. Video tagiga sizga mashinangiz kreditga berishdimi deb ko'pchilik yozyapti. Lichkaga ham, kommentariyaga ham to'ldirib yuborishdi, korotchi. Yo'q, xotirjam bo'linglar. Meni mashinam kredit emas, meni mashinam adushi podarka. Bu mashinani podarka bergan inson kamera ko'rinishdan xoli bergan inson o'zi. Sizlar xotirjam bo'linglar. Bizniki piar yoki boshqa emas. Adushi. Assalomu alaykum hammaga. Просто бәрі маған жабылып кетіп еді ғой. Жақсы болды да енді, қазір сәл демалып аламын да. Сәл тамақ ішіп, келіп отырып, спокойно. Миым тыныш та, сәл өздері бір-бірімен да. Erka bilan To'xtar bu bilan to'xtab qolmadi. Judayam ko'p video roliklar va murojaatlarni istoriyasiga yukladi. Qadrli do'stlar, Erka bilan To'xtar qay darajada haq? Albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiring.